Whakalawhala ia teo hana ia tuturu tau walatala tutupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Whakamua, tokalonga kua tolo atua i ke whakalilifu anga whakahiku ke lata me palemia ke ua ke hani ue koe lilifu ko whakausi manawa lui CNZM he awhala ile whātapu kamale. Hana ia Esther Bavihi mo tau tala ia. Whakahoko ai e whakalilifu anga whakahiku ke he whaitunga he Kalesia Keresiano Alofi mo i takitaki ai he Pelesteni he Kalesia Niue ko Reverend Nuka tau e vihi. Oke ai lilifu ko whakausi manawa lui CNZM he kuata he mole mata hala fitu he pōtulato ko e aho walu he mahina iulai. Walungu fuluma e tau mui hana. Whakamatala ai he hana tau whanau ko Francis whakausi manawa lui George Waliana mo e mani whakausi manawa lui e tau matuhianga mo e mui tupu whakaholo he halotolo matua. Hanei taha wala ke he matuhianga kua whakamatala ai ke he aho ia. Koe matua tāne nei, koe tama ke tōlua ki he hana tau matua ko moko niu whakausi manawa lui mo Martha Head. Toko whālau tōlu he katoa. Ko ia koe tama ke tōlua ki ue laftau kesi me tahe maha ki tanga ko te wila. Koe matua nei, koe whakahiku ke mohe, ma he hana tau lafu. Kalahia matua tāne nei ke tam whiwhine tose ha Joe mo maunga whilo. Si whakalataha laua me whanau mai toko whā mautu. Koe whakahiku koe tam tāne ko e mani heo salasi. 5 hana whanau. Ko whitaiki, whiloa ke tau, whisipua, apsinia, Malanga ni we, koe mongo nei, fia lahi ai mani. Si fia lahi whokia mautu. Haka nofua ia mungia, koe tamwhiwhini ha Mariana mo pia suni heka. Ko te wela Iris, whakatū tāne kia Stanley atu waha, koe tangata ha kupu. Si whanau e laua, koe tama whanau ha Ella mo Solomona, ka launi si whanau e laua toko ue whanau. Ko Bernard Stanley whakausi manawa ka launi mo Francis Ella Vaimono Alonia. No whakapsinga Bernard mo 5 taulu koe tam whiwhine tam kautonga. Si ko whitāni au he whakawawe ke pōki ke whakausi hoana e whiwhine niwe ia ma whakausi. Ko mohe ta pā. Ni whiu whokia mo tūru he whakatari ki hapo e tau muke ha whakausi. Ko Sharon Lily, whaitaani kia Mark ko mete mo ngavalu. Koe tamataani ha satatala mo masini mo ngavalu. He maanko tam kotonga. Taha makani halaua whakahelehele si uia ki hingoa he hamatulu. Amatu whiwhine ko Bella. Ko aue uluaki, ko whoki koe tamo whaliuliu. Whaliuliu lahi. Whaitaani au kia George Albert Valiana, koe tangata rotuma si tuko ua hamaua whanau ni whanau. Ko Georgia Teoshania, mo Frank Sephorana, George Valiana. Hiwhiu lo Frank Ahoni. Kai toko whitu ha maua whanau ni liviki paiki atu noani ki ai. O se e tapuakianga mai tātua ia ke he ana kaina i Omahi a Luftukilau, mai tau se e whakalilifuanga ke he hana tanuanga. Precinct! Fire! Reload! Kua whakapā i langa 5 e tau kanawa kau whana mai he tau leo. Mai whuakia e tau masini he kautū ke he ana tuka ua ko Iris Bella Whilo of Kausi Manawa Lui mai he lilifu palimia ko Dalton Tangilangi. Ko lilifu ko Frank Kausi Manawa Lui ni maua ia ko tōwhaanga ko palimia he ke ua ki haniwe mai he tau tahe awhihiwese o hivang fulmatolu ke he tau tahe awhihiwese o hivang fulmahiwa. Ko tau ni o kioki mea ia mai he hana tau ngahua politika ke he longa tau ni ngahua ia ke whono ke pule haniwe ko ia koe eke pule mai maanga ko Aluftukilau. Ko ia whoki koe taha a he tau iki pule whakamua haniwe ke he whakatuwhono ni takitaki a he palimia whakamua ko lilifu ko Sir Robert Richmond Rex ke he tau mga hala ni tā mata ai whoki e tohi whakawe haniwe tau taha whihiwese au whitungu fulmawha. Ko moa whoki e ia e taha whofo koe Companion of the New Zealand Order of Merit CNZM he tau taha whihiwese au hivung fulmahiwa mai he whakatuwhono New Zealandi. Koe whakamailonga ne ke whakamanatua ki e aha whanau he patu ki whiwhine he tau ia. Ko mana koe mga whaoa he lilifu ko Frank Whakausi Manawa Lui ke tuku atu e tau manatu o e tulutulo ke he tau mga whaoa me tau matakainanga he motu
ne whakalilifu e aho whakahiku he halo tolu matua whakaheli ko Frank whakos manawa lui. Ko moho ai hana tonga hua ki he muianga nei, o mohe loa ia atu liu ki whileweia i hawa he wahaloto. Pihia e tau manatu mai he hana mga whawa. Koe tau whaswhasianga tupe ke lata me tau whahinga hua pisinisi e whakatu whono, ko amanaki ke whakatu tāla he whono ke pule ke whonoanga he māmehe aho apungipungi. Huhua atua e BCN News ke hiki pule he tupe ko lilifu ko Crossley tātui, koe whai tupe na kai ko whawhasi pauaki ke totongi mai he tau pisinisi he whakatu whono koe tau State-owned Enterprises ke langmataya ki e papa tupe ngā hoa he whakatu whono. Hanei hana tali. So we, NPNC, here with Telecom Niue Limited, na we toa whuke to whakapeanga mata whakatu whono. Niue Companies Act, pihini whuki e pahi uru tohi a koe whakatu whono halo tō. Haia I loto I tō pōkianga ki tō tongi mai tō dividends. Koe whikau ke lata me telecoms, I loai tō tōru lahi e tupini whakahu he whakatu whono ke whakaro lahi aki, ke moe tuanga he tō koloa, uta whikau he mga ahuli. Tōse maka e tō customers, tō tangata ni whakaonga e service, tō naka I hoko sia lo tōru ke longa he tō tau, a tō liu e tourism industry ke ngā hua me whailong matai mai he tō tūrisi, ke moa e taha profit, si moa whoki tō tōru e timiti. Pehe e iki pule, lau ia whoki ni e tau mena moa he tau pisinisi e whakatu whano ki tau ngaho uka nei. Kai kua lata he tau pisinisi nei ke tū mau, ke muitua he tau whakatakaanga mata whakatu whano, ke tō tongi halau tōlua tau tuku hau ke he whakatu whano. Pehe whoki ni mo e NPNC, SOE, ka heki ke whakahoro ni e whahi he tau urutohi me tau coins, toko taha ni whakapisinisi. Moelo tōlu e profit, pehe whoki ni ke meke tō tongi mai, taha dividend ke he whakatu whono. Kaka mga nei kua hahai ai whoki e whahe to housing, wai a farm, pauru whoki. Si mahe whano bihe, tutu matupi halo tōru ne whae, moa me mena kai mamnaki au. Pia whoki ni me whakatu whono ke whakatu mau alo tōru ke tō tongi tau tuku hau, he taha tau tunga I tō pōkianga I loto, hei mata whakatu whono. Koe tau pisinisi nei he whakatu whano koe kau taha Telecom Niue, koe matakau Philatelic mo Numismatic Corporation I Leveki Whoki ke he whale whakafuakawa he whakatu whano, si pia Whoki mo e whaama nonu I Waiea mo e tau whale he whakatu whano. Koe whasiwhasianga tupe he whahe whakapūloa ko amana ki Whoki ke whakatu tala ke he whono ke pule maamhe a hoa pōngi. Pehe e ofisa he kui whakatu whono ni silani ki niwe, ko tau skola sipi he whakatu whono ni silani, lata ni mo tau tangata kua tue hong fulmawalu e tau e mui. Hane e tau walatala ia. Ko whae tau kwa mole ne whakapuloa ai BCN News e tau walatala ngāo ia ke tau whanau hong fulmawhitu e tau mui ke wahanga hong fulmatulu ke he aonga tukulunga. Ko manako lau tūru ke whahikianga ke tau puhala whiwhili ai ke tau sikola sipi he whakatu whono ni silani. Hako na kai talia halau tūra tau tuhi ole, hako na kai la tū e tau hong fulmawalu tau halau tūru. Ko moa mai e tali mai he ofisa he komisina hani silani ne pehe, koe tau whakaholoanga sikola sipi mana aki e hani silani, koe mena lata ni me tau tangata kua tū ai hong fulmawalu e tau mui. Koe mena ia nā kai lata mai tau whanau ne nā kai la tū e tau hong fulmawalu tau mui. Koe mena ia nā kai lata mai tau whanau ne nā kai la tū e tau hong fulmawalu tau e mui. Koe tau mata whakatu whono tohi hani silani, mahino ke he tau mui, he tangata lahi koe hong fulmawalu. Ko lau tolu ne nakai la tui e tau hong fulmawalu, koe loa a lau tolu koe tau whanauanga ia. Koe mena mahuenga ne ke lata mo e tau whakamauanga kontuleke, ko whakamau kia e tau skola sipi ne ke he tau aonga pulotu, mo i ofisa MFAT he whakatu whono ni silani. Naka I putoia ke tau maweheanga nei ke lata mo e tau whanau naka I la tū e hong fulmawalu tau. Kai pehe he tau whanau ko naka I lata ke ono ke he tau mui, kai ono ke tau whakakoanga halau tūlu. I loa he BCN News e wholu whai aonga he aonga toko lunga ne kua lang matai e tau whanau nei ke tuku atu halau tūlu tau tuhi ole nei.
Pehe fōki e tau whanau nei, koe hāne whakamahao ni e whiwhilianga kua lata he tau whanau ke tue hong fulmawalu he aho taha he mahina Ianuari he tau kahau. Koe tau whanau toko whanei, tō tua e hong fulmawalu tau tau halau tolu he mahina Februari, Mercy mo Apelila. Si mea ke ialo tolu ke kamata e tau whakakoanga he semester ke uaaki he tau kahau. Ko whita he tu e tau hong fulmawalu tau tau halau tolu. I loa e PCN News kua tokolonga e tau matua, kua i loa e tau lekua nei hako tupo e ke he tau whanau halau tolu. Nā kaila whaifkaloanga ia mai he tau taki he ango pulu te Pasifika Tonga, koe a whiega whakamori e palemia koe lilifu ko Dalton Tangelangi, ke he koto whanga koe Chancellor he ango pulu he Pasifika Tonga. Tunga ni e whamahani ki ai, koe taha he tau taki he tau motu toko hongfru maua, he aonga pulotu he Pasifika Tonga, ka maua e koto whanga nei ke he taha e tau. Koe Palestini he motu ko Nauru, koe lilifu ko Lionel Anjamea e taki he tau kua mole. Talahau mai e hukui taki aonga ko Dr. Masaso Paunga ke BCN News, koe tau whakailoanga ki he koto whanga nei, tō whakailoa mai ni he matapautu ofisa he Pro-Chancellor, koe taki he matakau Council he aonga pulotu he Pasifika Tonga. Kumia toa e BCN News ke he ofisa nei, he whahitap kua mole, kai nā kai la whaitali mai. Ke i loa koe a whē ka hiki mai e koto whanga nei mai he Palestini ha Nauru, ke he palemia haniwe. Koe mena whamahani ke whakahoko e tau hikianga nei, tō hoko e aho taha he mahina iulai, kai mai longa koe tau lekua ni kua lauia e motu ko whisi mga nei ke he ngangau ko visi hong fulumahiva. Kua manaki lahi e taki he aonga pulotu USB ki niwe ko Sione Lolesio, mo tau whanau he aonga ke whakahoko e taha graduation ki niwe he mahina o ke topa he tau nei. Ilo ai koe tata tuki he taha siau e tau whakamailonga kua manaki ke fuaki ai, ke tau whanau whakaako he aonga pulotu USB ha niwe. Koe tuwhanga he tau whakamailonga pulotu ke uākia nei, ka tau se ki niwe he mahina o ke topa he tau nei. Ko hawhangia he tau ngaho nei, ke lata mo i tau tuhioli he tau whanau whakaako, ke maua ai halau tūlua tau whakamailonga pulotu mahina o ke topa, tō pā mo whakausia e he matahiku he mahina nei. Nā kai mahenu mitaki koe whiha e tau tupe ko whawhasi, ke whakatau aki e loloela ke lata me whahinga hua hila. Hanei e esta pāwihi me tau tala ia. Talahau mai e ki pule e he whahi infrastructure, koe lilifu ko Crosley tātui, koe amanaki fōki ni e whakatuwhono ke whai kumikumianga, ke tau tupe whakamole ke tau loloela, kua whakaonga e ke tā vili ma lolo hila he motu. Pehea ia koe tau kua mole ki sia ai koe tō hifo fōki ni e tau tupe kua whakamole, ke he whakatauanga he loloela ke tā vili ai e hila. Hua e malolo hila ne whakaputuputu mai he la, ke tō hifo taha, e tupe ka whamore ke nata ia o me diesel, lolo o ela. Kai o mai whakahanga he ngāhone whakangahua ai e puhala fōu, lawhi ua e malolo hila mai he la, he taha ngaho, hia whoki mo ia me malolo hila ne tā viri mai he tau e ni sin, e koe tau ua awha hongo mahi ma koe, taha seu tōrungu fure awha tā la, ne save mai he lolo ela. Mai longa whoki e tau tōru, nā kai laha tu mau e tau haosi he tau. Si tunga e tau nei whakatai lahe uha, koe mana aila he whakaonga he malolo hila ne tā viri he la, koe whalana ke ngai ni lahi he tau mga aho ke he lolo ela. Whakatali ngai ni a BCN News ke tau whahinga hoa whakatuwhono ke maua mai e tau numela, koe whiha mōli e tupe ko whakamole, kai nā kai la maua mai e tau numela ia. Pehe e whahi tāna ki tupe, koe amana ki e whahinga hoa hila, ke e whakamole taha pui niua e miliona, ke he whaswhasianga tupe nei ke lata ia, mo i tau whakatauanga he whalukoloa lawhi atu ki ai, e whakatau he loloela ke lata mo i tau insini ke tā vili e hila. Nā kai whai whaswhasianga tupe ko whakamahino ni ke lata mo e whakatauanga he loloela ke lata ia mo e hila. Mai longa koe mahina Novema he tau kamale ne talahau ai he takitaki lahi ke he tau patanga ngahua infrastructure ko Andres Iohane. Koe whangu fulu pasene he tau hila ni tā vili ai ke he tau whahi ngahua hila maua mai ha koe malolo he la. Koe tau whakatokanga he whakatuwhono, mo i tau amamna ki anga he whakatuwhono ke tā vili ai walungu fulu pasene he malolo hila he motu mai he tau malolo he la to hoko atu ai ke he tau uawhi uafuluma lima.
Ka nā kai mahino mitaki ko e whakasino pihiana kai ke tau whakamoleanga tupi kua whakamole ai ke whakatau e loloela ke tā vilia ke malolo hila tau ngāho nei. Nā kai whaitala fōki ke tuku hefo e tau he hila ha koe whakaongaanga he malolo hila he la ke tā vilia ki ai whangu fulu pasene he tau malolo hila he tau ngāho nei. Kamata ni awhi me matutaki ke hau whalaile e tau whiua sipote he aonga tukulunga. Whina tu tangata puki ata he PCN News ke tapo ki whalua tau ata nei ke he tau whiua sipote he aonga tukulunga. Mai longa, koe toko longa ko manako ke iloa, koe toko whihe tau tangata, ko moa e tau huki pui pui whaisa ke whahe tau pukamole, koe whakausianga he tau whakaholoanga huki he motum. Kai whakamole mole atu, koe mangaho ne te paki e tau walatala ni, nā kai la moa mai e tau numela ia, mai he whakatufono, kai amanaki, ke whakailoa atu ke moa mai he tau ahui mua. Kai pihe tau walatala tutupa tau tūru ke lata ia mo e whewhinei, nona wha moi munuina.